bola dari dulu naik ke pindah poin 1-0. Tambah poin 2-0. Pindah poin 1-2. Pindah poin 3-1. 3-1. Pindah poin 2-3. Bola luar. Pertemuan pertama sekali terjadi 3-3. Bola tinggi selangit. Pindah poin 4-3. Lagi-lagi pindah bola, pindah poin. Pertemuan kedua 4-4. Pindah poin 5-4. Pindah poin pertemuan ketiga kali 5-5. Lagi pindah poin 6-5. Lagi pindah pertemuan ke berikutnya lagi 6-6. Pindah poin 7-6. Pindah poin lagi pertemuan berikutnya 7-7. Pindah poin 8-7. Pindah poin lagi pertemuan berikutnya 8-8.
luar binasa. Woi, 9-8. Pindah poin, pertemuan 9-9. Lagi-lagi pindah poin 10-9. Liga Los Men. Pindah poin 10-10. Lagi-lagi pindah poin 11-10. Poin. Back. Pindah poin 11-11. Masih pindah poin 12-11. Pindah poin 12-12. Poin 13-12. Pindah poin 13-13. Pindah poin 14-13. Tambah poin 15-13. Pindah poin 14-15. Kamu periksa rumah ini kan? 15-15. Tiga. Masuk. Poin pertemuan berikutnya 15-15. Luar 16-15. Pertemuan 16-16.
Poin lagi 17-16. Pertemuan lagi 17-17. Pindah poin 18-17. Pindah poin, pertemuan lagi 18-18. Pindah poin 19-18. Pertemuan lagi 19-19. Auto jatuh. Poin 21-19. Mulai panas ya, Bang Demi melakukan jump shot. Tumbuh mes buat itu. Pindah poin 20-21. Sudah. Pertemuan 21-21. Han. Lewat. Poin 22-21. Pindah poin Oke. 22-21. Poin 23-21. Pindah bola 22-23. Pindah poin 24-22. Peringatan 24-22. Pindah poin 23-24. Set kedua dimenangkan oleh Durian Nias Barat.